اصطلاحات کاربردی در مکالمات روزمره فرانسوی‌ها. بخش 2. Salut Sophia, le cours de yoga, c'est à 18h30 pile. On y va? On est déjà un peu juste. سلام سوفیا. کلاس یوگا رأس 6:30 است. بریم؟ همین الانش هم کمی وقتمون کمه. Attends 2 minutes. Pour y aller, on prend le vélo ou le bus? Ça dépend vraiment de notre énergie. Et si on a le temps d'arriver tranquille, sans courir? Le bus, c'est sûr, mais le vélo, c'est plus sympa pour se réveiller. صبر کن. برای رفتن دوچرخه ببریم یا اتوبوس؟ واقعا بستگی داره به حال و حوصله‌مون و اینکه آیا وقت داریم بدون عجله برسیم؟ اتوبوس مطمئنه ولی دوچرخه برای سرحال شدن بهتره نه؟ Si on part là, on a le bus de 17h50. Ça va. Mais attends, j'ai un souci. Dis, t'as pas vu mes écouteurs sans fil? Je les cherche partout, je les trouve pas. J'ai regardé dans mon sac et même sous le canapé. اگه الان راه بیفتیم به اتوبوس 17:50 میرسیم. خوبه. ولی صبر کن. یه مشکلی دارم. ببین، هدفون‌های بیسیم منو ندیدی؟ همه جا میگردم پیداشون نمی‌کنم. تو کیف و حتی زیر مبل رو هم گشتم. Pouf, non, je les ai pas touchés. Regarde vite sous ton écharpe sur le fauteuil. Toujours rien? Bon, laisse tomber. Franchement, c'est qu'un cours de yoga. C'est plus important d'être à l'heure que d'avoir la musique. نه، من بهشون دست نزدم. سری زیر شالت روی مبل ببین. هنوز هیچی؟ خب، بی خیالش شو. جدی میگم، فقط یه کلاس یوگاست. وقت شناس بودن مهمتر از موسیقیه. Ouais, t'as raison, le temps presse. Je dois me grouiller. Chaussures, sac, tapis, j'ai tout. Ça y est, c'est bon, je suis enfin prêt. Tout est là. Ouf. آره، حق با توه. وقت داره تموم میشه. باید سریع باشم. کفش، کیف، مت، همه چی دارم. تموم شد. خوبه. بالاخره آمادم. همه چی هست. اوف. Ah, enfin, j'espère bien. Ça fait 5 bonnes minutes que je t'attends devant la porte à regarder les gens passer. J'en ai marre, t'es tellement lent. Si on loupe le bus de 17h50, on sera obligé de courir pour l'échauffement, sérieux. آخ بالاخره. امیدوارم. 5 دقیقه تمامه که جلوی در منتظرتم و دارم مردم رو نگاه میکنم. حوصله‌ام سر رفت. تو چقدر کندی؟ اگه اتوبوس 17:50 رو از دست بدیم مجبوریم برای گرم کردن بدویم. جدی. Allez, je suis désolé, je ferme la porte. Je suis juste derrière toi. On file, faut qu'on se dépêche. زود باش. متاسفم. در رو میبندم. من درست پشت سرتم. میدویم. باید عجله کنیم. On se dépêche, à tout à l'heure. Une fois dans le bus. On a eu chaud. عجله میکنیم تا بعد. وقتی داخل اتوبوس هستند. نزدیک بود دیر کنیم. À tout à l'heure. تا بعدن تا همین روز معمولاً چند ساعت بعد. J'en ai marre. خسته شدم، کلافه شدم. Laisse tomber. بی خیال ولش کن. Ça y est. تموم شد، انجام شد بالاخره. Ça dépend. بستگی داره. Salut Sophia, le cours de yoga, c'est à 18h30 pile. On y va? On est déjà un peu juste. Attends 2 minutes. Pour y aller, on prend le vélo ou le bus? Ça dépend vraiment de notre énergie. Et si on a le temps d'arriver tranquille, sans courir? Le bus, c'est sûr, mais le vélo, c'est plus sympa pour se réveiller. Si on part là, on a le bus de 17h50. Ça va. Mais attends, j'ai un souci. Dis, t'as pas vu mes écouteurs sans fil? Je les cherche partout, je les trouve pas. J'ai regardé dans mon sac et même sous le canapé. Pouf, non, je les ai pas touchés. Regarde vite sous ton écharpe sur le fauteuil. Toujours rien? Bon, laisse tomber. Franchement, c'est qu'un cours de yoga. C'est plus important d'être à l'heure que d'avoir la musique. Ouais, t'as raison, le temps presse. Je dois me grouiller. Chaussures, sac, tapis, j'ai tout. Ça y est, c'est bon, je suis enfin prêt. Tout est là. Ouf. Ah, enfin, j'espère bien. Ça fait 5 bonnes minutes que je t'attends devant la porte à regarder les gens passer. J'en ai marre, t'es tellement lent. Si on loupe le bus de 17h50, on sera obligé de courir pour l'échauffement, sérieux. Allez, je suis désolé, je ferme la porte. Je suis juste derrière toi. On file, faut qu'on se dépêche. On se dépêche, à tout à l'heure. Une fois dans le bus. On a eu chaud.